Ekor Kapatisi TV. Ka Umdi Basnyam Bat Penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Hadin belami gejenya kan at bat gejenya ki ke beserkai hanong ba le jong Ladakh. Hagba saungut ki beriu ki layap bat kumba prapungut ai ki lamensau. Lieutenant Governor jong Ladakh Ukavindar Gupta ulah hukum ya ki Pulit bagi deben penstom ya ki beriu ki bedengti ban penmi huri hura. Ki Pulit ki lalit Khynra tak step perngap bat kila kem hadu san pungut ki beriu. Kila ujor ijahar kila kem bat peringat kendon anru ya nonyalam keseng kongres o funsok stansin sepak ubderu councilor juga lehil council balakano budai mau bakan shot pensit ikipat ba ka sarkar pedeng kalakano ru yu sonam wangchuk halor kani ka huri hura dak baong ba Ukraine yaki tin pensit ke ba hadu ba kipat ba kilami ban penlong dak jiyaki la penjari de curfew hanong ba le barki sorok kiladap de ki Pulit barki CRPF ka sarkar pedeng kalakano baka daw jo jiyaki kadai nak jing syak tangan wangchuk kabla arte yau kanti henrai ula wengno ya ka jing yakhi syak tangan jong u na ka daw ka jing mi ka huri hura bat ka jing yap beriu ka sarkar kla ong bu wangchuk upan kan mau yi kipat ba ya ka jing yakhi ki janzat an Nepal ba kumnu ka ta ka jing yakhi juki kala ban wanra jing kala Fit coffee. Hey, coffee. Hakalay ban sa Rica. October minta usna. Hey. Hakalay tarik pore Henry baje janmiyet unwan temu ba bunker khar kungoru kai turba paunam ha Meghalaya hakaso tarik por Henry baje janmiyet kandon ka jamiya ko kya itme skema ma ubati kat ki ba kawashim bentana kino ki jaka kastotir Meghalaya karta kandaina du wakat so usne men shajaro Coffee hakalay ban sa Rica. October minta usna.
ya kak tien la jong pindam kam ya kabakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa Ni don ki kan tien la jong belai pat puri bat penduk ya la kak tien la jong kum kan nuksa kak kan tien barikor kamut arts ha kak tien pareng kak kan tien lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ni yo da kak tien khasi barikor bat lari ti ki balong ru ki kan tien ban kan teng khon ubarikor ka lari ti lapan mi da ka pati CTV naga menta ka jing mentoi upai pa